Hidayah. Hidayah. Ayah Allah sampai setapak minta tu ayah Allah hok asukuni cina kita bilang kat saya tadi noktok terus semua. Mat ikiban saya nangani sikit setapak ko ayah Allah hok asukuni cina kita di sertifikat kita ipai terus siwak kusa kalau siwak. Kita tahu walakum monok serika ke pertanian ahyan kepajan kami kan siap to ai untuk kawas untuk karya dan sebenarnya maka bahaya ciwai itu sesapai jadi naratif mengenai yokai binatang isan sekatari saya tu kapal di pagi waktu pulang kira semua kita sekarang pulang nak bertemu akhirnya saya agak tersenyum kita aku nak ciwai tapi ampai itu siap kita seperti kesasar Allah meminta misalkan tahu ayah pulang titik senang hati ayah kalau kita mapulung terus akiokai atani saat ini pernah pulang ya awak tadi kendaraan tahu mapulung kita usahkan sensu ini anak ko harus tahu tapi parfano parfalai tapi sana hati na no minta to mapulungan ko asutunis kita sama ayah punya saya kakak akarian kita pulung tu lima sa mana itu kami kasam kami antinya itu tinggal saya kakak mana itu kami kasam mana itu ayah masa cina-cina kita cakap tu antara tu rasa kacau dengan kita tamu aman tukai awal kami ternilai rumah pula terturu tentu satu cah dengan hawi ayah kalau matu bisa kucing parah hantar aman saya lupa ini hata tiringan akan sisa kita pemilihan hata tiringan anak mata kita hilang tu profil dua masih sama
Sekarang ini arumia na sukunichi bisa kan no kawas kuninian to pahan-hanan nila minta sama ko minta tan pagkarayan na hawto sa kapito aron na pahan-hanay kawas ni katarayan sa ako na minta pagkarayan to bila ay to kan patay anya to tatam na ito hananay Kalau yang minta, kalau asukli anak naya sikuku, soal kalau lawas kita, kuna kata kita ini, minta yang kita, mapalang kita kawas kutir minta, hari ini arumi seman, uni patrian tu kawas kuna sekapi itu arumi kira-kira tu, sikuku, so kita, saya kata, sama pada manusia, ila aku selalu mengikuti naik saya kata, timi singko, sama saya. Asukuni so ikuti sekira yang awak mengikuti dia sana tu awak mengikuti dia singko dengan sesampai mengikuti dia hati rasa mau asukuni cara awak ikuti kalau awak asukuni saya dapat hati ini awak pasal ilmu kau mengikuti esa menenguna tayar kawas sekali sekira hati saya kata sasak sakusing ya menukai awak tu cira tolong me asing mapeto sa kawai mahanak na cira perkaya ko to hutin sa tahu minta ko ali di mana kamu masalah isuko kita kamu sakakahi nasa ka usali ka to at sa solon tunuya minta sa ka ipansin to hadira to kita say akapitawal kita sa kapi to ano me ano ukawas marao ito minta ko sa parang kawas Aman minta saya lupa saya kali itu makmalam awak tu papat ilai awak makmalam ilai sekarang enak kira saya kata menen kita pusausi no keukai no minta puna asukunici atau ayo nulaho amak mak follow tu minta wa mo itin kakarat mahmukai ku kawasin kakarayan haram kita saya kata hawi umita haratan sa kita suha samantang kita haratan so mo mapipita sa ka so alini ko na ayaw ng urahaw so kaya na timang kita kaya mo na ay kita ay ito na siya ano mo na ito tara kita sa ni kopi siyo kay no niyo sikini siya no kita kaya ayaw urahaw tulong na hata tanamin na akiman ng kawas sa madire ni kukupan sa etsenan alumakato lalalo tingkok sa nasay kita saya kata otomatis saya itu saya kata meminta setapang kita pefanak penalaran kawasan itu mati kita pun kasih pemilihan tidak saya mati ko kasih ya itu pasal tu PJ nunjuk kulung saya kata lebih ada pakanan tak kulung karena paktingin tahu ni EJ kulung kira tuan kanan nila masarumia wa nanglayan suprakaya simayan sa kulung kira hati saya tak kulung mati sa tikot-tikot dia tu lagi kanan no mira sa kita saya kahawi hatiran ta ko kiban no kawasa pe tanta to piisa no ukurong ko kiban no kawasa sa ka pati ko ta ka kiban no kawasa hawi sa yey kuninian alu ba sa ka sa kapagatan ya sa ko akashi sa sato sa hada sa ka ko pi Sata pangtunumita ito na pipaspan ito niyo sa sapay ito na sa excellent numita kunina lalanon niyo tingkok amurakan. Kaitinit na skar anini o karahira ito no siyukyo asrikaka anso ay ito akyo kaya mo sa excellent ito ano surugyo ito, ano tisikyo ito, ano eobakyo ito ano dipay-paya ito bisa excellent sa ka niya makawas ko si Dia makawas, awal makalau. Dia makawas, ini pasal, ini bocor. Sa rumah sa kakak, ikirata sa kunutang-tang. Sa kutang-tang, mikirin to, hasa nga ayo siyoray lo, olip kita. Ka, talamikan siya sa kakak, titanay. Pagkatos makawas kita, marwawa ina kita. Itindi ka talaga sukoy no nila sa kakak. Kusa pa olip nila titanan. Ya sikait nila ay nila tanang sa ka. Hakila sa ko na kafana ita ko na sa usi no yung kawas. Ka itinito na pito ta na sa maananda ka. Malahati ka mo ko da alam tingko. At saka bisa ito kita sa ka.
sama sa kuay kulita awa sila ka mamala o limita kuay kul awa malaki ka puno kuhuki hati saya kasi kita hati saya ka hawi ikan siya kita kawas kita begitu sila kita marawa numira hati saya ka ini naman panjat ila usul yasa iya sama saya aralan hawi kakahadai bahwa hanila hawi taangayay sa kira kakahadai ko at taangayay ulalan sa kira mula kata itu tulanan aku mana yang kira dan tanah kita paswani sama tulanan aku itu mutlak tulanan hakya anak besar saya kekasih saya raya aku kakak itu hati saya kasu mula kata itu tulanan aku mana yang utang jauh sakit harap saya bunuh kain tulanan ini ketika tunang bicara saya kakak nu ditegi nu kita seperti anak-anak hawi sama bawahan nubila hawi berikutnya saat orang nubila hawi mama ngayon sa gila ako ikut ka mamang hakira cuma itu bukan dasar kakak sa umikiri may atam daw hawi sa kahakuwa sa gila anak kita itinisun ikan naratik watah na minta anyarot minta angayay pabinay kita mapanay sa sino kawas papinaik magtusan ko sa marawan nila. Saka papina kita sa ka mapanay sa sino kawas. Hatira sa ka kutulong nung kaya o cerita ko na lalan wama at sama. So kita to mapanay sa sino kawas yakiman ko sa ka parunta ini faro tamu kita. Kasa para bonita. To si drobya o si kalaya. Masa para bonita sa ka hawi. Tasok kulukan sa abang kita. Taya kita kahasay araran sa ikaka, kuno kayo no, sulapang numita. So ito kamura ka kita tiyam naman, nayahanan na araran. Yang malikit sayahanan na apawahan. Ini yang sa ikaka ko. Mamatan numita, paano ay yung ularan mo, wama at siya sama. Yang gusto ano matan nga atang siya, tila naman pansasutan. Yang ratsay araran sa tira. Mulakan ko ito maturalan at haylay, hindi isaos na larang punipo. So, inay mutsur. So, inay larang punisan. So, inay sa ikaka. Kaya ito, mas ko ka mulakat, kaya ako tarasoy ko lang katira. Kaya kapatayan sa kira. Hatilay ko dito ng tamraw anini. Diba, dito to ay asyo kiyo sa ikaka. So, unamita natin na sa ikaka. Sa maalay ko pinakatan na araran ako kya. Mamangay. Upawahan na balikat sa kira. Unin niya nasa kami sa ikarang minta amuraka. Sa tapa minta mapara sa kasyong kastahan ini. Pinatang minta. Sa minta pa din nasa ikaka. So kita, na ito sa ausino niyo kawas awawan, wama siya sa maawi. Wahang mo kita sa ikaka. Sa kakapolotso na minta. Ang ilay ka patras na minta. Kini sa kakahawi. Kalam ka minta. Nimere. Dikurenta o kawas ni kakarayan. Kawas ni taksa ni kakarayan. Sila ay tayo ang kawas. Yalalaw mo niso, yaka apatan mo niso hawi. Taga-taga sa puro nila dumila sa ikaka. Hatira sa ko nakapituon na to sa ausino ni o kawas. Ayaw kulas. Iday ka Yehova kiyo. Maru ayaw ko ikating ini rumah. Kung, sino ko nakakama ko hapin si kapag-kapag sa kako. Ya, tawad, anak ko. Haleluya, ano ko, gusto tao sa Yehova tiyaw. Haleluya, ano ko, ay ito. Alin si matatap na sa ka, minta ko na, haleluya, anta, musurog ito, isig ito. Haleluya, anta, sa minta ko ka na naman. Tira sa haleluya, anak ko. Ito mo magnay, ama natatilap sa iyong anak ko, ito mulay. Kahit hindi malo, alam mo, marang sa ikaka. Madali ko sa ikaka. Ay, tinay ko sa ikaka, ali para ratoy, sanay. Para ratoy, umana siyo, iwan ang kini ko na, kay ni ay, sabi ko. So, ano ko, umangko kiyo, kay iso, Yehova kiyo kako, sanay. Papay, sa itasindin pila-ila, nang sa ikaka, kung nasa sino na sindim pila mo kiyo kay nunyan. At hindi malaro ulay hawi, si makuwawan kawas hati ni sa kami sa kira.
apa suatu kuana, ya mana hari lah bulan pun mana, asalnya kalau itu suatu ini hawi soalan aku makna, anak bahasa kakak, awal bahasa soal satu tercocok, ikut soal bahasa kakak, soalan aku, setelah aku soalan aku soalan anakku, itu setelah pakaian namu hawi, ilai mau tatiwai namu hawi, ilai matangilay mo to sorry na mo pakailan sa ne hawa nako sama sa trap sa ne kakak ato ko sa pila dati din hawa tatalas to ka sa fay ko itira lalo ang to hawa sa ulwar to ira sa misiya kakak sa nako to uta chawi hatira sa kakak ano kakak to uta chawi kula na ko hawa ko sa lu ata to itini sa lu sa ka harapin kamaro ira hawi lalo ang to kiso sa to itu, antara aku usah pakai kesuanan dengan unanan kupapria kesuanan. Hatilah anak paswar sesedi anakku. Hatilah saya kan hendak poputar sana. Mafana ay hau. Tapi bukan surah apa? Semua mafana asal kakak. Awalnya bila utak cawi alat. Hatilah saya kakak putam. Tahu ini betul tu sa usin kawas. Anak apa tu kalau nak kawas? Anak apa tu kasih kan kawas hau ini. Kita utang raw tu wakapana sa kakak. Itini kita ayaw sa kailaw dua macam sama tadi ilan no kawi. Bisa isar kita, bisa sekat paru sa ita. Itini pinuri numita sa kakak. Ku telen numita. Panukul itini kawas na ilang pasama no kawas ini di tanah. Itini na sekarang sa katarawan ang kurakat numita. Muat serko lakat kita tu na dalan nutin ko. Hati rasa aku tulong no. Pituori sa to sa ausilo no kawan. Dini ka karaya. Saka itini to na pituori ta sa kahaw manan hakya. Sa manan dumita hakya. Ya kata na anurong numita sa ka. Interason sa at na anurong numita. Kaya na dini kaayaw ni sa mamitri ne. Jiya sama sa kumikawaya dia sumi numita. Mata sumi itini chochika sa ka mapasa. To tulong mo sa hawi. Berarti kalau soal kuno kawas kira, to baru yang turat tuh nilai di sekat. Hati rasa kakak putu dong nio lama itini kakaraya. Saka itini tu nalaran namduduan dan hati rasa kau. Arti hayai kumilalawai saka isai tu nio rakat pemita. Dan dalam mulakat kita di ilaran. Saka pun pun utang di mana? Tahu mai ini ay tumaan aja tu tidak elemen ada dengar. Hati-hati mau bisa ayawan dira, tumilang dira utari itira saya ka. Takapit rumah saya ka ita itira, tapat semut. Kusay ka ita itira. Sudah naran tiba saya kau suka kantar ala katenta. Akhirnya aku mampu sana is. Ila bersuara di dalam masa itu, ya. Bisa sekali kalau tu namo, wadah nak pun nanti aku mak sakira. Ini anak saya kan. Jadi ilakan minta saya kan. Ira itu cisatan atau itu urut tanah. Mamila orang tu kalau tu minta, untuk harakan kita. Itirat bahasa ilakan sama kita. Harapan kita pun bahasa ilakan. Dikurunta kawas ini kan. Sega ini tu ilang bersuara ni sama tu tarupos mumira kira. Kamu mau taruh kan porto namo para ratoh nama ko. Hanan dia sama kira. Tak Islam hari lah pun yo. Tarupos mumira saya ke paswar. Hakira usingko na mo hawi. Hamana bilang masama anay aparoson namo. Sa imanan ko na laran no. Nako. Hanu kawas kira. Kalau tarupos mumira. Iti ato parus yang turato. Kuni ko tarupos mo machiya sa makira. Ito yung paswa turana. Hindi isito kyoten. Juyong siyo ng nichiyo nisya. Hindi ko so itira sa ka. So kita natin na sa ka. Wahang ko parus o namita. Tarupto ka namita. Mita. Kanubahan namita mitagir ka. Kimas na niyo ukawat. Tarupto ka tapos singko namita. Nga, awa po ni ka. Mamilaw raw. Mamisana isto niyo. Santai awas namita. Oshidoro miat. Oshidagaya sa ka. Ay saya kalau udah morakat itu nalala nanti gua kau. Sering namita. Dacian namita sa ka.
hamana fatata kasamita. Hatiran numita koro sa dito uto sa usinu kawasi tini kakarayan. Ila kusuan niya sama. Jadi onurongay tukar tena onurong hawi. Ya mo raya atam daw hawi kata kita kwanan sa kusuan numira kira kita sa ida hawi ya maruraya ya cha onurongay kita tukar tena onurong ban onurongan ta sumi uraraw ta sa ida ka. Kura kartena onurong numita kata ini takwanan sa idili kita kwanan ko pahanhan sa kira. Makaway pili sa makya laraw numita to mapajat tini chosi ka. Hatira saya kata kusuan Yesus mati di lalu mano bangsa Israel ada di matanya. Mata ibu Sita Juisyo 28节你就28 节烦恼苦当中当的人可以到我这里来，我就使你们得安息。阿门。Tapi nang kusuan Yesus mati di asal kakak. So kita itiyaw sa kanya sa sino kawa sa sarili ka. Kawaya kita to ralawa sa sarili ka. Marulay ay punika ulit kumita ito naskar. Hatira sa ka kaini takwanan sa siya sa makira. Tadi kamu takwanan na pahanhan ko kamu maraan na pahanhan sa iya. Sa uli niya na sa ko nami hanan mita wawan mo kawas. Awat kuralaw mita sa iya. Namawat kuralaw ta. Itineta takamana ailang niya sa magsapis puti at sumit ng kita. Masalag na tinikamot na kita sa pasili na hawi. Na makurata ito kutirang taksan siya. Awal ka kasi tumita sa ka. Ya makurata ito kutirang namita. Hatiraya sa ka po naka pituon na ito sa ausino ni ukawas. Sa katriin namita kakagta na adorong namita. Itinin siya sa mga sa ka. Hatiraya sa ko na sa itikalo manunupan sa ito ka. Sa mamana kita mitiko doon ukawas din kakarayan na hawi. Dihasan namita. Kuya, malalaway alala na sa ka. Hay, basta rumahal mo. Diyo kayo kita na sinasaliga ka. Alat ka hawi, tasturay kita. Amurakat din ito na. Saka alaran. Na matastur kita. Ito sa kusana. Pagka-araw kita ito niyo, cima-cima natang natin, tati nuraran na sa ka. Murakat. Ayaw, maipinisa ko nung ikaw-ikaw. Ini ko maku sa bidang isa. Dikali kapot kita itirasa ya ka. Tatsa to kita si iko sa kita to kyo kaya sa ila ka. Adi gina hawi sa kita pilihay. Sa to ini kita to kawas. Ukawas to kay hisin na kita. Kira sa rumah sa to pito ta sa ila to sa osin ni ukawas. Kita bawa ng ukawas sa ila. Ano inay ko tila mo sa maralawa tikuran ta. Kukawasi ini kakarayan. Mantan ni kusari tin dalam bangsa surat. Ay dengan ini saya55章55章的第7节7节恶人当立弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必允许他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。阿门。maafin ang kailangan sa puno. So, Isaya yung kinisya. Ang mapana kita mitiko to kawa sa kaya. Yasan to lumita ko, mararaway na araran nita. Ano mararaway tadi na yasan to lumita. Tingin na suwag ka yasan to lumita. Amang to hatira pinangan ta sa ka. Hatira sa pinangan tao chukuturas. Alin na tilong ato ko sa oli tao sa kabal kita to sa osin kawasi. Sa suko kay surabang kita. Suko tarete ka kasay araran haw. Satu kabar kata kita tiap mari saya hanya araran apawana sa ka. So tikuran tak magawasi tini kakaren, mas bunda soal ini. Kasi raraway at tamraw hawi. Dia selalu besok ya raraway hanya araran. Ya saya itu kasa tamraw yung boloso at tamraw hawi. Para sa araran sumisugya kanin lumiso. Kami harapkan itu sama sama mana. Para sa itu kurasa kira. Tikuran tu besok pun kawas tini kakarayan. Saka-saka, ukawasin ka ka. Ira ko pispuri na siya.
Nikapatra cita sa ikaka. Salineta sa ikaka. Rumah sa ikaka, mapanang mitikor. Tukawasi tinikakarayan. Ay ito aninya sa ikaka. Pagkaraw ito sa mamamanya sa ikaka. Siya ayaw mo niyo. Paput mo sekar sa ikaka. Saya ito. Sa ito. Uskasi mapati na isa. Sa ito. Mapatay sa tamsaw. Sa. Mapanato patapatay sa ikaka. Dahil matira sa ikaka niya. Orang sa niya at sama tu pira. Tiyak satu pira. Saya serahkan masih itu. Saya kita orang kawasan saya kan apa araw tak pira saya kau almati ke saya tak pira yang malalawai aku makau agak English kita. Dia senumi tak pira. Saya almati pa air ni so tu na air na so tu na saya kau. Dia sentuta pira malalawai aku bak. Yang malalawai tapi sangat tertegas kan ni nulis awi. Parahan tu minta saya kakak. Tiga orang tak pernah kawas. Itu ni kakarayan. Terkira aku kehilangan ia di tanah saya kaya. Kawan aku, mesti kurai tak pernah tahu. Mapanain ko aku hausa. Uninya anak saya kakak. Ko sasai sedang tak mulakan tu nak lalu tingko kanan naik. Saya kita awan kawas awan atas saya pun baru coba minta. Baru udah sini baru ketika kiman ni kawas. Ama sekata harakan kita, sekata apa semua kita. Ikini itu nak naga. Kak kita untuk sausi nak kawasan. Bisa sekat kan kalau cok nak minta. Ajar bisa sekat kan kalau cok nak minta saya kak hawi. Tarakan kita. Dia kasih aku isau dia. Wa asa tajima si aku ma. Sama ni kusmak ni aku ma. Ikini itu naskah hayal yang tadi di video censur. Bisa censur.第5章的第8节，在前书5章第8节，不要谨守警醒，因为你们的仇敌如同古教的狮子，遍地游行，可追逐的人。阿门。Nang tak说一定nak saya cakap, nang tak baca aku mana ini sekarang sama lain. Bisa cita-cita, ini aku mana hati ini. Gimana saya dikirim itu hawa ila saya cakap. Uji bapa sabai ko bala on kuno be aku kawasa uji bapa sabai ko misem pini ciko sana belajar ko si aku ma mikiri mai kita belum itu na kita apa tu yung kakarayan maknai lang tayo kakahawi itinata saya ka maparang si aku ma kila palili mo sa palili lang sampa alatat pangsisay kaulahan butingan sa palili hatira saya ka maanaw tu minta utang daw ko na itinatin ta sa ayam ayay ko nila takapit ka tropat semua tentang takapat semua itu ditulung tentu kali itu akhirnya saya kata nak cakuma pada nak cakuma ni tatapit ikakirim tu ni minha wawa arawi kita saya kata itintas kata na bisa sekali kalau soal minta tengirin minta kakiman no kawas ini kakarayan satu nampak ini tu dapat terlihat sudah ini ko pa ini asal kakao tu gimana kawas hawi saya benar meminta anu tadi hati ni ayo na mo ka patra sa oy ki anu mararo sat tagi rin ta sa ko gimana kawas hawi ti kurang ka na kawas sa karya ingin ta na kawas ini sa karya hayaw no kita ko so minta sa kaka ama kakamot ka ako makita bawawan no biga mamulod ako makita sa kakao ucimak sa karawot sa lakunan cuma membalot terakhir nisok awato mengawato hadira serigaka sui kita serigaka raten menulita hati ni semak kita kurasa bisa sekali kalau sudah betul soal sini kawas hawi yak iman kawas yak lalang kawas hawi talu ketok nikah tumirang menulita asa kata nutuk ka tumirang di dito nakaborakan ya tulalang nutin ko ka serigaka awas saya kakak, ko hatatahira jiwama. Samanin hau, yakiman kawas, ko palatam rawa itu singko numita. Yakiman kawas ko, mikri saya itu salipat numita aparakat tu nak lalan tingko. Semua ketok mana itu mikri saya kak, ya hilo cau. Hatem tak punya saya kak, nunggu nak cau tak, makhir
Pinang tapon yo, tamang daw bisi-bisi tamang musuh-musuh mata-mata, tagila-gila. Pinang takila. So yakiman kawas hati lagi yakiman kawas hati kata. Abi Kristo ni urakan tumita puna lalan lo tengkok. Ano mana siya na urakan asa puna lalan lo tengkok kawi sayway kita sa kaka. Awak punya kakara-kara lumita. Awak ko kasamanan lumita. Hati na pula pituon lumita tu sa awusin ni ukawas. Ay kita kini Korinto 10. Kita kini Korinto 10. Korinto 前书16章13节。Korinto 前书16章の13节，你们务要勤行在正道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。阿妹，马非常读说了的那些个，都把一生的菠萝苦你啊，你今天ini Korinto pati kami itu merasa kakak. Sa kita natin nasa kahtiray sa kita. Una si Yesu pituran namita. Ya kiman nung kawas ko pituran namita sa ka. So ikinit na sa kita sa ta. Bisa sa ka ko nung follow sa namita. Amura ka ko na lalan no tengkok sa kila. Mapinang ka ko na sa tinikila. Sa ay naayun ko nung ka tumiran itinit ko na lalan no tengkok sa na. Amal namita sa ka ilang pa sa mga naparot sa namita. Amitulog sa osin ng kawas. Tamuruan ng ito kung sa namita. Amaratan kau, itinit na kamurugan at tularan tingkop. Kita usay kakak, na ya masulot niyo papuntahan kita. Away ko na paru, so namita at kapo, wawan kawas kapo. At kaya ito patigil, lumako akiman kawas ako, aakapatsitsik ako sa kasaan kita. Saka tumurog polo siya, apaswa sa ikaw kita. Aya, ilangaw, at ihay ko pa away, masalasamanan. Namo sa tukunamo kumako sa tukumako sa si ayawan handa at ayaw mangulo kita kira paswa sa katumuro paro sa kita so bilang tatat sa pirala kita hawi jakasaw at yato minanananong sa ano bilang kita sa liga ka ayaw naya ito so ano bilang dyan naya sa kita malalaway ito pula at pinanantatay ito katanong tungkol ikatubili kita sa ikatan manguya-nguya ito umapapayak to. Kira-kira, so itinit na kapitanir na ito kiman kawasan. Tanong ito po niyo, palutson nita sa kaka. Tumulong na palutson nita di kaayaw no. Sama ko lang sa osin ng kawas. Hatiran po nilang nita sa kaka. Hatiran kita. Yung, awak pinaglasin na so kinisaw. Matata kita kinisaw. Saka sa tusaw. Sa mamaanan na papapusyang po, fukuy nga sa kaka, may pangsa. Ayaw sa ka tinising ko dahil ko nila sa tamsaw wala tamsaw ikisi kami ito sa saya man ang kukura way pandan apaswa sa ikaka anak ko lima sanay ang sila ako nila ko puta ako yung tinikiyokay ila ko na nabata mo ako kaya sa misang tangil pitagil at ay ko anak ko apaswa 자, 쏴, 쏴서 kumisusap. Matataka ito kiyukay. Kurasa may kulikaya sa likaka. Sana, no. Umisaw kulikaya. Sa man yung pasal ko lang nagtagilinta. May kulikaya sa. Inaayos ito ko sa likaka. Sa man kita o sa likaka. Pasa na kita aminanong. Sige ni puti sa nito ila. Hati rasa kami, mulai tayang rumah kami. Ulang mulai saya kata satu kata rumah, alam tu nuya, nu cubutan satu kira, minta na kurang soal kuranan. Sekarang minta kalau soal, hati rasa soal, hati rasa saya kata kita saya kata. Aman minta, ila hati rasa kalau soal minta. Wawan ko sa pasal tao biasa tu minta hati rasa maralaway. Apinangan minta saya kata. Adi dia lain masamanya soal hawi. Kulay tenta farutso namita mitol to sa osin ng kawas asa ka po tayo kita sa ito kahawi sa masa tanto ko kayo sa abamita ila ko swali sa mga wait ko lang nang kaya hindi ram masya sa kanang kita ay ini matay kay di yung siya matay may susan
又三现，唯有忍耐到底的，必然得救。哦，我说你什么不念谁的歌？ano ila kung isa mamanay kita na sa ikaw kung kahit kung puro yung tao taga babaw makiti kita sa ikaw at saka piyakaro kita pinanong sa tugas ng maanay ila manan ni tao si ikoran ng mita kung haitan na puro yung mita mula ka dito tularan mo si kuraitan ng mita sa ikaw hamba ng mita karawin isarawanan ko na katita pamagsaran ng mita una kamul ka sa tularan ng tempo hatilah saya kata punya suara pemilihan sekitar saya kau cakap kalau saya tak setiap usaha tahu awal hai sakita hati anda kalau tu meminta paling meminta kapinangan meminta ini hati mereka soal tidak masih susah orang itu kalau tu namaku insyaallah tu nararan tengkok halau minta kalau cerita mikro nak buat komen kau tu kepada kita ceritakan hai sa ikini kupito urita sino ta sa sino kawas tani natin isaos uno ito ta sa sino kawas kasamaan natin sa iso kung nalala mo tempo kokya nalala mo tempo kasi pacar pin usumikayay kuda kamura katitan natin sa ano sila ano biar ila pun minta tunangku mana to untuk kaya punya aja orang biko aja baik cima-cima kapag tukya ka sampal alu 200公尺100公尺300公尺basta chikan sa hawi chubita sa ni kaila chilamayang ku chikai anga atukaso machisir ko kalita atukaso salitanan ko sa ikaka asa ka chise ko kata tanasa tu sa ko awas sa kape hanasan tayo ka ko sa ti patara tadi memalai tak kau ni takara takangkang simingki patang awah hari kakak si Thailand itu ras ko katsumi kayo minta ama malai ta kukara atau utama makapaya ko film may tengah nyaw sa kesa abamo ay si ako sa kesa pakala ay tutulanga sa kesa gusto matingin ako ras udah mingan na si kaya we sa lumay mas si kaya Adilah saya kata, saya itu udah tu sa osin ko tak kata tu sumikai pakala tu timin. Anta ko follow sa itama, alilay ko minsan ay siniloda. Apa ya tira? Sa sorry tu autar ko na sa kata, umako, namu hati na tu por kita. Sana mula ka na lalang jengko. Cuma ubistakan follow sa ita sa kata punian, paharala ka tanu ite tu kita. Itu ditugaskan menjadi lama sesio. Filipisu第3章14节，3章14节，向着标杆持保，要得神在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。阿门。Tapi nang tapos ulit ini saya kata, usumi kaya saya kata, isa katuay bumuko, yun Thailand ko setak. Hindi naman ito kopi, ang tining so, tining, makapaya kopi. Sa sakatira, usumi kaya, hatilaya sa usumi kaya. Sabi, tining to kito, ulit at kulahan ko sa hanan lumina. Faro saya kata, satu usumi kaya. Ini orang masih Yesus, ya, waswal kira. 그리고 전수 교장은 스스지 우주미가 되지 untuk pahawi lumanay utang siya setaya kuni kopi ay tiap maka pahay ang kopi sa kira alumaan to ang kopi anak sa ulutan to lumanan to hawi timid tarang si Panchin kudimid maka pahay kopi ada ulah Panchin ulah cimpay na pa calay hal ko kabangay iti ang basta pinag mo kasi kata第3名铜牌，我习惯了铜牌怎么样的？基本上把战那个，啥个个推外头个个，第二个，kiski sa lumalay ka tungna ka tong, kiski sa lumalay ka mataya ka tumulira, saya ko siya malas kini sa铜牌sa kuwa pingaw, saya ko si para sa pasay na tatay han saka ko
fala kau pasal ka awai pusa sa ka sekali di bahasa kehadiran itu akan cuma itu apa naik dia mau sunat yang kata tolong sa tahu saya ni mari ai tu pa ele yang jelas hati asa di mari isifam nifam sampam sekapakala lawak turana sa ka akhirnya mentuduh tak to ya saya kata covid pula kuancin au cimpai kalau siapa ini kuna cimpai kursi kuna impai ini kursi kuna tungpai hati ini saya kepunyaan nanti ini rumah dah sana ya saya itu untuk bukan pun tu rumah kuna mencari tanah kamu itu na kuancin di dalam ayat satu kapo tidak soal kekasuna ulah cimpai nama tu impai tungpai nama真的吗我们怎么知道tidak saya kata ya tak mau itu tulis suci我是不知道的siapa yang cukup saya kita rata minta di Taiwan Allah sepakat ini maka dia tukang mangai tidak saya kata di mamari kira aku sesuai saya kata di samping kosong cukup biasa saya kata empis cumi empis awak mama nata kira-kira empis cumi hati rasa ada jiwa kamu di mari ai ko otoso sa levo chimirai kira sa kata awai ko patung di mari nula sa purulai kira sa so hati ai ko dira aku fi minta tin choma ke makapa hai kan ne ko fi udia na sa mama temen minta betul sa osin yo kawa sikira anta dia mo ko hiyo no minta sa ko chumi kai ta tumir na atak tak kubu ko hiyo no minta sa ya ka alu cipai pun sekunci so alu diampai ipai sampai upai ucap cikai sahaja. Tai lagi sudah pas tekan sudah tek. Alu timin saja auto kuaya kayak ayam sao nanti kunci dah. Ya maka apa yang covid sekarang pulana. Asyik ini tu jual mang kita kata ya maka hai tu asal covid maka masih kita sering kak. Cuma punya bersama mana aku mau bisa kau soal itu di dalam nasi syoknya. Ya saya ke pohon ka runtak ka kasi ulang lang ka pumugin ka apa hai tin jiwa man awan ko ay tinis ka sa pati na para sa ka pero ko umi tulirangan mamatamman dumita din ka ayon nyo kawasi din ka karaya say kita untuk sa osin kawasa sa kung doon kita kaya na parang sa kawas tidak masih siya sa ka utang kawai jenis ka natin hasaya ka ama sa ni utang ka ni patapana ko swadi sa masaya ka ama sa kaman aktivis ka hawi so apa mamakay ni sumur ka sa kira saman arpa na usa ka tuso na parang sa ni kawas al kita tu bisu ay sa sino kawas ay makiti aja sa aja usuta sa kapan kita sa ka luka was ka sa osi ko tulong ni mama kana sa to mami sumur sa mami sumur so kita natin na saya ka pulay ito minta mula ka to din na lalan mo tengko asa ka pulay ka saya ka halasan kita tamaan kita sa ka unyang kasar seman mamita amul ka to ni uraran mo tengko wat ka mul ka kita dia pansalay atin na araran ano wat tukuri na sa osin mo ka sa sarili ka mula ka kita ka pansalay araran mula ka kita solisa senje kita sarili ka to no giteki ya pancar itu kita terima hatta kaya itu dia sama aku diutiran minta pancar awal itu kukasih tak serigaka udah nanti kamu mulakat ya pancar hanya arah terakhir minta saya su 赛亚书35章第8节，赛亚9章就过修了在哈前，在那里必有一条大路，真为圣路，误会人不得经过，必传为属民行走，行路的人，随以免也不致迷失。阿妹，那非常感谢saya说saya Indonesia turun nilo abang mula katra pantai alalan. Itinya saya kau nasol di apa ini dan kita kira itira hawi rekor saya hanya tangai alalan kira. Ulalan hawi ya kan saya hanya alalan san. Ucilala atam jauh hawi so apa pakai lah tafsir amurakan saya kau soal kira. Usengan buya, bapa nak air tu sahur sih kawan.
Yang misuluay, yang bisa exercise ya, mula ka tiararan mo tengkok. Uranin ko ha, mamurakat sa kila. Kita linya sa ikaka. Di canta kumita paruto sel. Mula ka tayo ka pakin ito na pansaray araran. Mamurakat ako ito na pansaray araran akili. Ano ba sa sino ko sa atin bigay sa paruto sa kumita? Antay ka ha. Mamurakat at siguran na nakawas ni kakarayan. Saka ilang ko siya ito ba tingkagan pitikon kita sa sipuro na hila kararaw kita. Hati rasa ikaka betul tentang sa sino ng kawas. So unaranan ko din nasa ito hawi. Usungan ko kita umapan na ay ito wama iti kakarayan. Ko hamamulakat na pansarayahan ng aralan. O yung makarayan na natang daw hawi. So wakang ay apakah din tapsiyo unaranan sa kila. Sama na ako. Yan pansaraya aralan ko na aralan. Mamurakan na dalan kumindian sa rin. So kita tinasaray ka kahawhalat manumita. Kuni na kimas ni ukawas, tiniin lalo pansaraya sa rin. O kita tinasaray ka sarili ka kahawi. Uminawalan no tempo kita sarili ka. Kukubin no tempo kita. Mitaraan kita tiniho sayang no ukawas. Itinito ni naskar. Merasa bisya sa bata nila no hawi. Mamiarap tu cia sama apa tadi kekayaan tanah segala. Misalnya tang tu cia sama tang tam, pasti tu kekayaan atam kau. Bapak itu tenu kawas, itu kapan kawas awak usau dia sama misalnya tanah segala. Hati rasa saya itirat kita bila awal itu ya, abitu kan baru cok nomita, abitu urut sausi kawasan segala. Hati rasa saya betul betul tapi di sausi kawas. Saya ini kita saya kau. Maka ori mo nagawas kita riyasan mo mita kaya kahirang ularaw itini sakar. Saka ila po niyo shikay nagawas kita tanan na sa ikaka. So mapala kita mitikor nagawas kita karyan ta sa ukam ka nagawas kita karyan ko niyo tiram mo mita kung karawawan nagawas tanan na sa ikaka. Anong tingnan to tayo hawi. Mapano din mo so na mita. Marunong sa ipate tinutmanay ano na araran. Saka tawagan kita. Kata sasabang kita antara kakak, tayo dito kita osko. Lakat tumita, isa itu nararamit tingkok, atau tugas to, ayaw nang hapal, sulici nang ito. Saya ko ito, isa kita tumita. Nama kolok, Yesus